yami kunebantu lababitiwe kunebantu labathunyiwe labantu lababitiwe babitelwe ezulwini ngisekile abantu labathunyiwe babitiwe bathunywe. Glory to Jesus. We do that. Hallelujah. Tell me, shall we stand up? Apostle, glory to Jesus. We spoke up Apostle Union. Natala kumona, natala hlangana naye. Ni useni ndani sana. Hallelujah. Kala sishayile kumbi wake kama. Nifundishe hamba naye sishayile kandi kama ni. Hallelujah. Bakufundise nyalo bese uphinde ukhombisa nyalo ukuthi awulalele. It's all protocol. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Manje anathi noma itawuvakala kodwa khona la batayifa ngiyakucela ngithi worship ya 2 minutes ngicela baze 2 minutes Apostle usitawulalela nanyalo ngicela ulalela ngosindi yapheka kuwe ngiboni impilo ya maipa twenjalo kuwe uyikho indlela ya yebongosi yebongosi itanule
uyaphila uNkulunkulu ngaphandle kwakho kude siphambi kwakho namuhla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha khuluma lokho lokuyinhliziyo yakho. Thank you, Father, for aligning us, aligning the church. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi wena wehlile wasipostola namuhla wasi-aligna namanje Nkosi sisangena lentafula ngena nathi egameni likaJesu Kristu. Amen. Cela sitawufunza kuSamuel wokuqala sahluko namba 21 lotholile aqale verse 1 ngabe sengitshela ukuthi uzupha kuphi naphi. Samuel wokuqala ngaphansi kwesihloko sithi uDavide okumpristi Ahimeleki eNobi ubaleka aye ku-Akishi. Davide waseya eNobi u-Ahimeleki umpristi. U-Ahimeleki waya kumhlangabeza uDavide ethuthumela wathi kuye, yini ukuba uwedwa kungekho umuntu nawe na? uDavide wathi ku-Ahimeleki umpristi, inkosi ikiyalezile udaba yathi kimi, makungazi muntu ngalolu daba engikuthuma ngalo nengikuyale ngalo. Izinsizwa zami ngizazisile indawo ethile. Manje kuyini okuphansi kwesandla sakho na? Nginike esandleni sami izinkwa eziyisihlanu noma kuyini okukhona. Umpristi waphendula uDavide wathi, asikho isinkwa esivamileyo nje phansi kwesandla sami, kepha kukhona isinkwa esingcwele. Uma izinsizwa zizigcinile ezifanazaneni kuphela. Esifazaneni yasizwe uDavide waphendula umpristi wathi, impela abesifazane bavinjelwe kithina ngalezi zinsuku. Izinto zezinsizwa zazigcwele ekuphumphumeni kwami, noma kuyindlela evamileyo nje, izinto zazo zingcwele nanamuhla. Amen. Glory to Jesus. La sifunda khona ngivusele bazali sanibonana egameni likaJesu. La sifunda khona sifunza indzaba ya Davide. Davide uya eNobi umpristi, uya khona ulambile ugijinyiswa Saula ufuna kumbulala. iBhayibheli lithi Davide bekane bafana lebekahamba nabo, ngoba yena bekasangakabi inkosi lebonakala mhlawumbe ukuthi igojiwe, bathi yena besekagojiwe. Yena besekagojiwe kodwa bekangaka-confirm, bekungakenziwa i-confirmation. Ngeke uNkulunkulu ivetile lenzalo, ngoba
thina sikonfirma lokho uNkulunkulu leseka kukhulumile. iBhayibheli liveta ukuthi ngalesikhathi afika ku-Ahimeleki ufika ulambile unezinsizwa zakhe uthi u-Ahimeleki yini leso sandeni sakho yini lonayo besingayifa nezinsizwa zami uthi Ahimeleki kunetingwa leti-5 inamba yomusa 5 inamba yomusa uthi kunetingwa leti-5 letikhona but letingwa leti akidliwa noma ngubani kodwa kidliwa abantu labangcwele. Lord Jesus. Lele bengikhuluma naye mini uthi kimi ku-Old Testament bekunendawo lekuthiwa i-sanctuary. Now lapha bekunegceke nani sithanda zamasinyana bekunani bazalwane bekunegceke kunetingwa lebetholakala egcekeni lebetingatholakali ku-holy place. Glory to Jesus. Egcekeni bekune-altar leminikelo bese kuba nemcenezi wamanzi esho sibe kufanele ugeze egcekeni usacrifice egcekeni before ungena enzaweni engcwele. Awungeni enzaweni engcwele ungakaphisi futhi awungeni enzaweni engcwele kungakentiwa i-sacrifice. Athi nakabhala lomunye athi ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo opheleleyo nophilayo nothandekayo kuye. Glory to Jesus. Hallelujah. iBhayibheli lithi lapha egcekeni kuyabonza kunetinhomo lapha egcekeni kunemadodza sacrifices ukuthi kugezwe tomota abanye baphethe amatuba bafike badile egcekeni abanye baphethe tikhomo kodwa bafike badile kuphumazelwana egcekeni. Awudluli uyongena ku-holy place angisasho all of holies but awudluli uyongena ku-holy place ungakentiwa i-sacrifice. Limahanda sayo ukuzota limahanda sekeshata before uyongena ku-holy place kufuneka i-sacrifice kufuneka kube khona lokufaka before uyongena ku-holy place kukhona lokufanele kufe bese kuyanikelwa. Before uyongena ku-holy place kufanele ugeze. Kufanele wone njani thina makhelwane ufanele ugeze. Inake ngisathandaza manje. iBhayibheli lithi sikwa lelesifunze ngaso besingekho egcekeni kukhanyisa the natural light lila but naso ungena enzaweni engcwele ungakafiki enzaweni engcwele lapho sekunothi lesibani
lapho sekunesimo sekunesimo mulesimo Davide lowafike wasicela lesikwa kuthiwa bekusikwa sekubukwa bekungasiso sikwa lesidwa bekusikwa lebesentiwa special kuthiwa bekunefanele lekhona kusenda lesikwa uma ufunda history kuthiwa lefanele kufanele Coca-Cola kuthi kahle kahle ayisimo babonke abantu ngaphandle kwalele bayididiyela laba befika kodwa the original one kuthiwa labati le-receipt nathi baba bathathu tu uma kufana omunye kungena lomunye bamfundise kusisifakane bekunjalo nakulesimo kunefanele beyikhona kusenda and kuthiwa yala ukuthi ithathe le-receipt inike labanye befebeli bafunda ulaka ngoba yathi lithembele nganyelana litathilika nasatsilikile lithembele tholakala kusibanile sebakwathi kusenda bese bayasenda bayosikhulekela koNkulunkulu kanti lasi it's a special kind of bread sikwale lesi special lengafanele siyisa noma kumuphi ayahande sekeshata lesi sikwa lesi secret lesingafanele sidliwe noma ngubani sidliwa abapristi kuphela nalesikhathi kwentiwa lesikwa lesi kuthiwa besentiwa ngekushesha ukuze kuthi ngoba East, East, inama-spores. Noma kuthi la ungathola nje ukuthi noma stela kunema-spores e-East la muva. Abangiva la. Bekuthi kubhukwa masinyane East ingaze ingene. Bese nesinethiwe kubhakwa sibhakwa masinyane siphume sihambe siyohlala ku-holy place for 7 days besingaboli for 7 days besihlala si-fresh for 7 days kuthiwa bekibhakwa tibe 12 timele Israyeli aphelele bese kisikatibekwa kubekwa 6 ngala kubekwa 6 ngala ongelisite this is Bible ufika ulambile Davide uthi yini engayidla uthi akukabudla ngaphandle kwedingwa tebukwa ngelunakela lesikhathi kubakwa dingwa tebukwa nelphasika i-Passover beyiba khona but leyo lokuziwa ku-Passover bekungafani naloku sethempelini ku-holy place ku-holy place bekunesikwa lesifanekisa Jesu lo-pure longena yeast but Jesu lungakadidwa lumuye lophelele ngoba 7 inamba yephelela lesikwa besihlala 7 days bese kuthi after 7 days sesiyakhishwa kufakwa lesifresh lesikhathi basibeka lapha etafuleni bona abapristi bebakade kuthi why sidliwe yibo kuphela singadliwa i-community kuthi bekunasosikwa seluntu bekunasosikwa se-community kodwa bekusikwa sebapristi bese uyabhala lomunye athi
nina ningabapristi bobukhosi. Hayibo nina ningabapristi bobukhosi. Nisizwe esikhethiweyo nesithandiweyo nekhasi. Anifi nje noma ngisiphi isikwa, kodwa nidla isikwa sabapristi. Mangala msiphe ikhulumele ngomangala. Thandaza mfowethu kancane. Siyabonga uNkulunkulu umuhle njalo. Sithi phakama wena ohlezi esihlalo ezulwini. Igama lakho libonga abantu, libonga natingelosi. Umsonini nanini ukufa imikhawo yonke. Sithi bayede eqalameni bathi umkhulu wena esihlabeka eyihlotsheni zonke ngekho nje. Bangasuthi wathi nakafika David uda akhabani lakhe uthwala umpristi lomkhulu. Hayibo uthwala impande kaDavid. Hayibo uphatha the-praise, uphatha igatsha, uqhamuka David uthwala igatsha umpristi. Nakathi ubuka David ubona umpristi omkhulu wadabula amazulu. Kodwa umusa uyavuma. Umthetho uvumi uthi wena Davide udle sikwa lesidliwa abaLevi odwa, lesidliwa abapristi, kodwa umusa uyavuma. Ebabezithanda uNkulunkulu. Umthetho awuvumi, kodwa umusa uyavuma. EDavide kube 12 bengeke kulile, kodwa kuna 5 umusa uyavuma. Wathi umthetho uyala, umusa uyavuma. Wathi umthetho uyala, umthetho uyala. Lesi semthetho lesidliwa kubo bonke. Hayibo lesi semthetho, hayibo lesi semthetho lesi besidliwa abapristi. Befowethu sesingawudla, kodwa ngenxa yamusa siyadla. Asidli ngoba sikolo, senziwa ngomusa. Masinafanele, masinaphandle kombuso, kodwa sasandiwe. Sesingawudla bafowethu. Kudla abantu bemusa. Hayibo, akudli abantu bemthetho, kodwa kudla abantu bemusa. Athi nomunye ngomusa msindisiwe, nabo akuveli imisebenzi. Ngicela nonke cela bhekeleni asambeni ninamba zabo. Uthi umpristi asikho isimo esivamileyo nje. There is no ordinary bread. Athi lapha kunesimo esingcwele. Uma wena nezinsizwa zakho nizingcwelisile, Davide uma besibili uthi izinsizwa zami zazingcwele kusukela nasiphuma, namanje zisengcwele. Namanje zikhabi bazalwane sengcwele. Hey, sesidliwa nje lamalanga, sidliwe nabantu nabangawutholanga umusa, kodwa lesi sifuna abantu nabadlulile eceleni banikela ngathi impilo zabo bakhezwa igazi likaJesu, baphuma ku-natural rights,
lendzawo phandle kusegcekeni nawuqeda gesi ungena ku-holy place nawusuka ku-holy place uya ku-holy of holies ngoba bekushoni bekushokothi uJesu ulisano lekungena egameni nawufika egameni nikela asumhlabelelo waseswiti sekunikela konke kwami uwe ayinomunye ngapha kuwe sekunikela konke kwami uthi nasawunikelela bese uyahlamba uhlanjuluwe nasawuhlanjululiwe sewungangena in the hall of holies. Isingabe bekungena umpriest omkhulu angene kanye ngonyaka. Kunani ku-hall of holies? Ku-hall of holies kunomphongolo wesivumelwano. Ku-hall of holies kunegama lemana ayibolanga kodwa nabayithatha bayifake ezibekisela ibolile mana seyi-hall of holies ayiboli wabi maboli ku-hall of holies kunalelunye ligqoko lokuthiwa i-kabot glory. This is the heaviness of God. Ku-hall of holies emphongolweni kuhlaki the heaviness of God. If you are here and you are baptized by the power of the Holy Spirit, you qualify to eat here because if you're baptized by the power of the Holy Spirit, you qualify. If you are cleansed by the blood of Jesus, you qualify. Asingayengani bafowethu uthi Pawulo labanye ngenxa yokungathi ihloli sebafile uthi sebalele uyayihlomisa nje abantu abona bafile uthi abanye bayagula babuthakathaka ngoba akusi noma ngubani kodwa kuze abantu bemusa kuze abantu nabageziwe emtenesi abo kuze abantu abakuhola holies He qualifies us to die. Give a little more. Listen, my baby. Minnesota, noma awukaqali e-altari noma ungaqali e-altari nethi nawubuya emanzini ongena kuwe kodwa namuhla ngifuna ukukaqisa abafowethu kuthi asithi ngoba sibhajathisiwe kodwa sidla ngoba siqale e-altari sadlula e-altari sangena emntengesini sahlaba sadlula sihanjweni sangena uholy
Ngisho ngoba sinayithawa, but impilo yethu iku-holy place. Ngoba ithempeli, umzimba wethu uyithempeli kaNkulunkulu. Noma wena uhleli la kithi, akekho ever anyuka. Uhleli la kithi. Anoma babasibeka njani baba? But our high priest udabulele abasu. Hayibo. Pentecost
ngesikhathi bawave singwa la lesibhaliwe sinekwehla umlilo. Glory to Jesus. Ngifuna labanye abantu ngiyathi usilaphe kamelele phezulu ke-120 but the two imele bona nina manina just uthandaza. Glory to Jesus. Nina nibamthatha madoda weyifanisiwe lesikhathi laba bawayivasiwe laba senkulu abawayivisiwe kwamathi bathi ungwele
It was for the first time. It was for the first time. Petro athatha leadership. Esikhathini esiningi Petro bekaquestiona. Atawuthanda lokho at this time. Sekathwele. Ngoba njengoba usibona sithwele. Asithwalanga kamhlabeni na. Kodwa sithwele kasumnyani na. Ukoshani oso. Bathi nolesa. Babuka laba nabathi dagi. Bathi Petro dagi. Kodwa ngoba nikuswa. Nalobe nibona. Wabhalana abajowe. Wathi in the last days I shall pour out my spirit upon all flesh. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Woo! We are living at the time of the Holy Spirit. We are living at a time where we carry God in us. Yiswelito basana. Yifanyanyito basana. Kuna manza phakathi kwethu. Kuna khaba phakathi kwethu. Namuhla story yabo. Mfowethu story namuhla. Uthi Jesu nakasiza nebafundi bakhe. Uthi ubani nabafundi bami. Angisayi kusiza. Lesi. Angisayi kusiza lesi. Ngoba lesi sidala. Wangathi ngikawutshela Paul akhuleke anitshele kusikanhlangana nibosile ukuze ningakhohlwa ukuthi lesi sidala kodwa mina sengiyodla nani esisha embusweni kaNkulunkulu. It's about time. It's senzokhala impilo sesiyamtuza usisiyosiza sidle esisha namuhla sisidlele lesidala lesi ngoba lesidala lesi sisitshela ngemusa lesidala sisitshela ngomusa kodwa siyeza lesidala lesisha kukamanda sana apostoli nathi kunabantu namuhla bazophuma la uma benyathela bafike emakhaya amadimona zokona umlilo kabona wena kodwa namuhla egameni likaJesu amadimona zokona umlilo aphumela amafasitela abathakathi bethwela emzimbalini kodwa namuhla kuphuma nomlilo uma unyathela kuqansa inhlasi uma ukhuluma kuphuma amalakazi ukushata abasaya lipahane makasaya lipapasiana owasikashata Nina Mungu ithi lekulu ufanele ukuthi uhlabelele ninyakazise nabantu abangalazi abangasibo bakho
ngicela ungasindishe ngalesi wesijwayele kunabantu abatogcwalisa ngamandla nomoya basadla kunabantu abatokuphila basadla ebazalwane. This is time la kufanele sikhiphe livi sikhiphe la eBhayibhelini bantu balibone ngemeli. And this is the time. And this is the time. Namusha utawusha kimvu, utawuvitsika timvu, utawuvuleka tibeletho letivaliwe namuhla, amisho mina namuhla. Today. Man of God, thank you for listening to God. He is here. I say He is here. Can understand that? Listen. But the theology only njani intaweka nenabajwayele lithi wahlephula isiko wakhuleka babe isengikhulumile inhliziyo yakho wawulomxoxele kona emini sikukhulumile busisa lesikwa lona phenza akasinakada lesikwa isho usisa legazi lejuice leyashintsha manje. Uma abantu bakhona kuyothenga emanzi bese bayawanatha bakholwa ukuthi lamanzi lebawuthengile akabaphilisi. Namuhla ngikhuluma kule ngazi lento khuluma amandla okuphila, khuluma amandla okunqoba. Baba lizwi lakho lithi uma sidla siyameneza, simemezela uyakwakho uzofika. Laba lebatawudlala vusa ema-ministries lebe sekafiki, labanye bebashumayela emigwaqeni kuseni kodwa manje sebahleli phasi ngegama likaJesu. Vusa ema-open airs, vusa imiphuleko